Poštovani predsjedniče pravomoćno osuđene kriminalne organizacije za korupciju, da vam kažem jednu stvar. Kad vi nas nazivate moramo, mislite vjerojatno na naše kolege iz Zeleno-levog fronta koji su nota bene najjača opozicija. Kome? Vašem partneru iz Europske pučke stranke Vučiću. Ovo je replika. Zahvaljujem. Poštovani premijeru, organizirane kriminalne skupine već godinama i na očigled svih uništavaju okoliš i zdravlje ljudi ilegalnim biznisom s otpadom i na tome masno zarađuju. To je shvatio i vaš glavni državni inspektor i bivši predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić, pa je sam postao član jedne takve kriminalne skupine. Glavni državni inspektor, osumnjičen za korupciju u jezivom slučaju zakapanja opasnog otpada u Gospiću, vaš je odabranik. Vi ste ga postavili na najvažniju poziciju o kojoj ovisi funkcioniranje cijelog sustava nadzora nad provedbom zakona. Sustav sa Mikulićem na čelu iznjedruje mnoge druge Mikuliće na svim razinama. Oni su ugrađeni u sam DNK sustava koji je izgradio HDZ. O tome govore i slabi rezultati u suzbijanju zlodjela protiv okoliša i prirode. Nema u građevinskoj inspekciji, inspekciji zaštite okoliša ili prirode, rudarskoj i ostalim dijelovima inspektorata ni želje ni moći za učinkoviti obračun s nezakonitostima. A i zašto i bi kada znaju okruženje u kojem rade? Bez poticaja, bez podrške, s mnogo nedodirljivih kojima se ne smiju zamjeriti. Kako je inače moguće da se dopušta uvoz otpada iako u Hrvatskoj ne znamo kud ćemo s vlastitim? Kako je moguće da ne postoji nadzor nad uvezenim otpadom? Kako je moguće da niste u stanju zaustaviti gomilanje otpada na golemim ilegalnim deponijima građevnog otpada? Kako je moguće da nakon intervencije Državnog inspektorata počinitelji mirno nastavljaju isti posao, da im nitko ništa ne može i da se nikoga ne boje? Zašto su nekada otpad istovarivali u prirodu pod okriljem noći, a danas to rade usred dana znajući da im se baš ništa neće dogoditi? To ne može biti slučajno, zar ne? Predsjedniče Vlade, izvolite odgovor. Hvala lijepa poštovana zastupnice Radojčić. Što se tiče bilo koga ga počini bilo koje kazneno djelo, taj za to i odgovara. Aktivnosti Državnog inspektorata trebaju biti sukladne zakonu, učinkovite, brze, poduzeti mjere, a ako postoji odlagalište otpada koja su ilegalna onda slijede kaznene prijave, slijede istrage prema onima koji su to učinili kao i eventualnim suradnicima na bilo kojoj razini da se otkriju. Također, Ministarstvo pravosuđa promijenit će i Kazneni zakon sa novim djelima protiv zaštite okoliša. To je širi napor u kojem sudjelujemo na europskoj razini gdje će doći i transponiranja tih novih kvalifikacija kaznenih djela. Prema tome, ovom komentaru koji govorite o nečijem DNK, to vi zadržite za sebe, dolazite iz stranke koja prikriva kriminal na hipodromu, koja čak nema ambiciju niti da zatraži naknadu za oštećenje proračuna grada Zagreba, uporno slijedi svoje službenike koji su za to očito odgovorni unatoč činjenici da su im drugi jataci u tim procesima priznali krivnju i dobili sudske presude. Prema tome, od DNK držite se vi vašega moramo, držite se vi Jankomira, držite se Doma zdravlja Zapad. Kada budete jednako ambiciozni u osuđivanju tih devijacija onda možete govoriti i o drugima. Do tada hvala vam lijepo. Povreda Poslovnika, zastupnica Benčić, izvolite. Povreda članka 238. Poštovani predsjedniče pravomoćno osuđene kriminalne organizacije za korupciju, da vam kažem jednu stvar. Kad vi nas nazivate moramo, mislite vjerojatno na naše kolege iz Zeleno-levog fronta koji su nota bene najjača opozicija. Kome? Vašem partneru iz Europske pučke stranke Vučiću. Ovo je replika. Vučić je vaš partner. Kolegice a da, Zeleno-levi front su naši kolege koji su njegova opozicija u Srbiji. Dobivate opomenu. Ne morate biti nervozni, osudite kriminal koji dolazi iz drugih opcija, ne samo iz HDZ-a. Vi ste primjer kako nakon vrlo brzo vremena dođe sve ono što ste nama govorili dođe i pred vaša vrata. Ali razlika između nas i vas je što mi to osudimo, a vi ne. Vi svoje štitite. To je razlika.
Izvolite, povreda Poslovnika ponovo. Imate dvije, bit će treća ako nije. Povreda članka 238. Razlika između vas i nas je da mi transparentno prikazujemo sve troškove u gradu Zagrebu za razliku od vas koji to na državnoj razini ne radite. Razlika između vas i nas je da se vama hapse ministri, Benčić, članovi vaše stranke, da ih je 30 moralo otići zbog korupcijskih afera. Dobivate opomenu. Razlika između vas i nas je nebo i zemlja i tako će i ostati. Dobivate broj 3 opomenu. Te vaše floskule o tome da ste vi pošteni, to pričajte doma mami i tati, oni vam jedino vjeruju jer vas jako i bezrezervno vole. A drugima te priče više prodavati ne možete jer ste uhvaćeni s prstima u pekmezu, svima je jasno što se zbiva u gradu Zagrebu, a meni je jako žao što vi to još uvijek ne želite priznati, ali doći će taj trenutak, doći će. Kolegice Blažanović, izvolite. Zahvaljujem. Povrijeđen je članak 238. Razlika između vas i nas, kolegice Benčić, je u tome što vi ne znate postaviti nakon toliko dugo godina studiranja ni imovinsko-pravni zahtjev da bi građanima grada Zagreba vratili milijune koje ste ukrali na hipodromu. Već idete u sudski proces koji će opet građani kolegice plaćati. Blažanović, to je replika. Kolega Živković, izvolite. 238. Poštovani predsjedniče Sabora, vi opet koristite svoju govornicu potpuno neprimjereno da bi se obračunali s nama, iako vaši saborski zastupnici završavaju u zatvoru, vaši ministri završavaju, vaši državni inspektori pod kojim se događa uništavanje okoliša završavaju u zatvoru i svejedno unatoč tome vi koristite svoj položaj da nas opominjate. Pa i vaši suradnici završavaju u zatvoru. Pa kako, nevjerojatno je kako vi pokušavate ignorirati ono što se zbiva u gradu Zagrebu. Visoko pozicionirani suradnici gradonačelnika završavaju u zatvoru, vi ne postavljate zahtjev za naknadom, ne znam koja je to poruka i zašto to činite. I sad biste vi htjeli, vi izravno optužujete između ostalog i mene da se šuti. Pa neću šutiti, vratit ću vam istom mjerom. Kolega Jurčević, izvolite. 238. Zaista ne vidim nikakvog razloga za ove sukobe jer kad se radi o vrijednosnim stajalištima, dakle imate ih potpuno iste. Znači Istanbulska konvencija je najbolji dokaz toga. A ovdje izgleda jedino vodite bitku ko će više krasti i u tome se natječete. Hvala vam kolega Jurčević. To je poruka svim građanima, a ovaj blef da se međusobno suprotstavljate samo da zavarate građane za izbor. Dobivate opomenu. Ali to će građani prepoznati. Je. Dobivate opomenu. Kolega Zekanović, izvolite, povreda Poslovnika. Poštovani predsjedniče, 238. Kolega Žika Vojar je vama zamjerio da koristite svoju poziciju, međutim koristi je i on. Pošto sjedi otraga, on drugima snima privatne korespondencije u mobitelu. Kolega Zekanović, dobivate opomenu, bila je replika. Kolegice Lugarić, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, ja mislim da ste vi povrijedili članak 230 Poslovnika Hrvatskog sabora koji govori da nitko u Saboru ne može govoriti na sjednici prije nego što zatraži i dobije riječ. Vi ste ovdje sami sebi dali riječ bez da ste se prijavili, bez da ste dali i sudjelovali ste u raspravi kao bilo koji drugi zastupnik. To odudara i od uobičajenog načina koji vi vodite ovu sjednicu i predsjedavate ovom sjednicom, ali onoga što je ovdje zapravo utvrđeno kao normalno i pristojno zastupničko ponašanje. Pa mislim da ste vi povrijedili Poslovnik ušavši u debatu sa kolegama iz Možemo. Dajte si Obratite se Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ako smatrate da sam prekršio Poslovnik, pa neka oni daju svoj pravorijek. Sada imamo tako je odgovor, odnosno očitovanje kolegice Radojčić, izvolite. Zahvaljujem. Pa evo imam potrebu još nešto dodati u vezi teme otpada s nadom da će doprijeti do pravih ušiju. Dakle, krenula sam putovati Hrvatskom tragom vaših prljavih poslova. Obišla sam Gospić gdje je zakopan opasni otpad. Uz pomoć vašeg Mikulića otpad je ilegalno odložen i u Benkovcu, Poznanovcu i Senju. Bila sam u Pazinu i tamo ste izdali dozvolu za uvoz otpada tvrtki koja je bila samo paravan za ilegalno odlaganje otpada. Ne samo što izdajete dozvole za uvoz otpada, nego potom ne vršite nikakav nadzor i to ne može biti slučajno. A onda još od ugroženih općina gdje je s vašom dozvolom otpad ilegalno odložen, tražite da financiraju 15% troška sanacije onečišćenja, a radi se o milijunima eura.
a oni niti su izdali dozvole, niti su odgovorni za nadzor. Zašto bi Gospić, Benkovac ili Pazin plaćali vaše greške? Bila sam i u Sisku gdje ste bez ikakvih mjera zaštite dopustili da se premjesti otpad iz Biljana Donjih koji ispušta štetne tvari i taj vaš propust košta nas više milijuna eura kazne koja vam je izrečena. Konstantno generirate incidentne situacije i kriminalne afere. Bila sam i u Kaštel Sućurcu, u Solinu, u Gornjem Sitnom, na području Splita i Zvečanju na području Omiša. Tamo se organizirano razara priroda i zagađuje okoliš ilegalnim odlaganjem nezamislivih količina svakojakog građevinskog otpada, ugrožavajući zdravlje stanovnika i to na očigled svih. Svi ti kriminalci godinama i nakon intervencije Državnog inspektorata i dalje otvoreno krše zakone. Javljaju mi se građani iz cijele Hrvatske s istim problemima, s područja Trogira, Zaprešića, Samobora, Istre i drugih mjesta. Sve to nije slučajno. Sve je to posljedica korumpiranog sustava koji ste izgradili. Otpadni kriminalci ne djeluju unatoč državi nego zahvaljujući njoj. Hvala kolegice Radojčić. Imamo povredu Poslovnika, kolegica Vučemilović, izvolite. Zahvaljujem. Članak 238. Pa jako je simpatično slušati kolegicu Radojčić kako obilazi Hrvatsku, ali nikako da stigne do Jakuševca. Pa kad ćete otići na Jakuševac, kolegice Radojčić? Kolegice Vučemilović, bila je replika, dobivate opomenu.